Odaadnád a háziállatodat az állatkertnek, hogy ragadozók falják fel? A dániai Aalborg állatkert pontosan ezt kéri azoktól, akik megbánnának házi kedvencüktől. Så det er kaniner, det er marsvin, det er tamrotter, hvis man har det, og de er håndvandte, så tager vi også gerne imod dem, og så er der altså også høns. Så det bruger vi altså rigtig meget her i Aalborg Zoo, og det kan vi godt lide at fodre med, fordi det er nogle foderemner, der minder om de naturlige foderemner, nogle af vores dyr vil spise. 2025-ben eddig 22 lovat, 137 nyulat, 53 tyúkot és 18 tengeri malacot adományoztak az állatkertnek. Az állatkert a kezdeményezéssel a természetes tápláléklánc utánzására törekszik, és igyekeznek elkerülni a pazarlást. Az adományozott állatokat kíméletesen elaltatják. Og om de kommer på et slagteri, hvor det egentlig lugter af død, det vil de færreste heste egentlig bryde sig om. Så er det jo rart at komme til et zoologisk have. Fordi måden det bliver gjort her på, det har været sådan en god oplevelse, at man kommer og der er ro på. Og dyrene er rolige. De nem mindenki ért egyet, sokak szerint etikátlan, hogy egy házi állatból ragadozó eredele legyen. És te hogy látod?